Bonsoir batoto ya Bukavu, bonsoir ba melomani yote ya muziki ya Kongo. Nilikuwa nasema nijibie par rapport na question yenye Fana aliniuliza. Fana ananiuliza sema pourquoi tuna lâché muziki ya Bukavu. Kitu yenye nilitaka kujibia kaka, muziki ya Bukavu hatuilashe. Beba naua muziki ya Bukavu ni batu ba musicien bo peke ba Bukavu. Najua utaniuliza pourquoi. Niko na maexemple zangu zinatuma niseme vile. Niko na example ya Big Denti. Big Denti banatutia kwa fiche nae. Tufanye concert mie Lydia La Foudre na Big Denti Muelo. Big Denti na huu mwenye anajitaka Jason Mulonda. Banaenda kwa producteur, banaambia producteur, "Diki atafanya nini mwa ile concert? Mumutoshe." Hein? Ma comportement za ville vraiment kuziafishe mu area ya Bukavu haiko bien. Message tu nilitaka acha kuba artiste ya Bukavu, tuache polemiki. Tuache producteur akikia tola artiste, acha yenjo anajua valeur ya ule artiste. Na yenjo anajua banani biko na bezo ya ule artiste. Hapana kwa nafanya banakia tola mwenzako unaanza sema maneno ya mbaya juu wenjo upate ile marché. Hata unaipata haiko wenjo balikuwa na bezo yako pale. Ile iko roho ya mubaya na njoo natume na oa muziki ya Bukavu. Ile surtout Big Denti na Jason Mulonda. Mimi naisema paske sitakake nibake na hene na mtu. Na kama banisikia mubaya banisikia mbaya, me nishauri tu ya kubaambia kama batu ya mingi na haiko kumie tu ndio bashafanya ile ma comportement. Ya kwenda ambia producteur tosha huyu hatafanya hivi. Heureusement Muelo Mungu yepeke sasa akageuza mambo. Mwalikuwa zani aseme ataniganye ku public, bika mugeukia.